Sarani rihun hakonu prasa Vatikanu Tasi-Tolu, triste, hodi partisipa missa requem Papa Franncisco. Ia sábado, Sarani Católica Timor-Leste, hakonu prasa Vatikanu Tasi-Tolu, hodi despede Papa Franncisco, li husi missa requem nebe presidi husi bispo diocese Baugal, Dom Leandro Maria Alves. Foi em missa, Sarani sira expressa sirania sentimento doming no tristeza, e a momento tambala com bibi atandia ida nebe servir ho haraikan, simples no hakua kemahotu, durante tina san loresin rua ni pontificado e uma creda. Além de Sarani sira loria funa no lilim batau e ilhas Papa Franncisco, nebe hatur e altar Santo Tasi-Tolu. Sentimento bau em participa missa ida na bai ten Santo Papa, sentimento ida que no cono o domin nebe o triste, lo domin mo contente, domin nebe tristeza vot. Também tem Santo Papa foi uma visita ita, quase fulan hirarek, sira octotina, nebe o chiquela falita. Ida nema ka ohina tubera no vamos, tem que me participa. Hasan itu coração ida para Santo Papa, tuba kata karik bayaran lanenya, kata halu haita povo Timor-Leste tamba, ni durante ni visita ramai Timor-Leste ni a kuliah liang no bale menom ba Timor-Leste ne mesinti torang, ohin mes kaya tu misa kalang mo sami bala dok, sam thank mai. Eu senti triste tamba, ohin lakon am Papa, lakon tanya Papa Franncisco, nebe adum tipteves nia Sarani toma. Senti triste tamba nudar Sarani ida nebe lakon ama ida nebe adominia povo toma tanema oen kalane hau nudar Sarani ida triste tepteves missa idane hau sinti hau nelaran triste tepteves tamba amu Papa foi mai lato tinan amu Papa filo condição homoras nebe hau nelaramos triste tepteves. De observação GMN, Sarani sira hakonu prasa Vatikanu, onde participa missa requiem quase a tuhanesa ho visita Papa Franncisco e a fulan setembro tinangoto. Recorda kata Papa Franncisco husik is e haloron ronolo ida fulan abril, tamba sofre acidente vascular cardíaco. Equipa cobertura GMN.